cia muthenya mutegeri wa Meru TV na kuruki kuwate we ni kumenyithia retherete ya karika kauntini yetu ya Meru ome ya Meru na kinyande gurune yetu yonthe ya Kenya ikiloketie thamwanja atirwami kana ikiloketie ndeke mwaki nyuma ya thamwanja cha muthenya akumba kwithira tirwa matuthia atireke mitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya akenda kugwata ndeto kathomba na ndeto china uthiu bwa Meru tukiambiriria erechirikitie utukinyela methene yetu ya ndeto ni atinende akariwa Meru bachumiretie na muthuro yo munene arabameneretie nene murwamiri wa Ekuru kaunti ya Meru karambuka ile mebakiwa nende nekethirite aitumira buthu kuo bichina kinyambecha chia mwingi bakiringithania karika ararombera kwithira ndi karika nterechi ya gikumenerira muthia bakiwa nende ukiene kionanile kiatio manethirite aitumira mbecha chia Meru na njira itiagirite bakiaria na muthuro bagwete nende kirithurano nitwitite bya mwaka wa 2027 kairambuka ile myaka ethira ari umwe bara bakethira bakianwa nontu nende mbecha cha mwingi itibati kumba kuthira chitumika na njira itibui ripoti ya mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi. Meru County tunasema Kairamia ni bamwe bakariaja kauntini ya Meru ni bashumarite komeneria mubunge Elizabeth Karambuka Ilemia ni kiraba kuganare minengo yawe ja mubunge wa Mwekuru untukinya batamutungia ritho kuma bakumutara na ngero amwe na kwithira batamwije kagitene kau itwakururo safi na tutina thina nawo muno na ngwira twakuthurire mama no etro wa mama nontu no mamire batwe turete muntu ungi orati mami class yawe ine miato kwera buru otengo gyo komba buru ndene Meru County otengo ruterete akariba Meru County okorogere nyambasare batu tu ambasare tia jana cia women lab batu totasiona batu tukuriara muno nontu kinyomu menya wewe ngo tutamona na itire araichitha na tutimenya kinyarira ambasare ikoyanwa tutimeiba ubeyawa tutimenya atobicie kieritaritangu na itu mwira tumweterete ya muthiro kona aithire akimenya aitie ename kirutererwa rungi ndene Meru County kitigiuka wimeniro epu kinyagenda atikiona ringi akiona view sasa kuma twamuthurire ntamona na ntamuikwa te ground ine te mbunge teko utinoneka ate mathikone aitwe ya te arambene ciana cia skuru umwite ya bado tore akarima mikindo turaure kakana kuringana na karibaba Karambugu te musoanda kinyithia mbunge gutetera Meru na njira no iriku ria muthia bakimurikania kura ringere ya ukurukia finance bill ya mwaka wa 2024-2025 ira bakugana inyagire mwananchi wa kawaida riu bagiciete kumweberia gitene Kairamia na ari umwe number 1 ukurukia finance bill eu na to ukurukia finance bill eu mwanka thai wambwa ari mustari na yambere akorokie no ti onto thai otigento tomo otingraudi na tomone ya to support ke finance bill twakorokeria na ari umwe mbere okorokia finance bill mbunge utaria o into beyond bia twendra rene Meru County o women rep ivu tukwira kwario muno tukole mu buru Meru County mama buru tafadhali ukiago inyo turomba kura ringi tukai Meru tutethura kiama tukathura muriti ngwe no romba kuyotethia community ya Meru thai na ndoni kirite kiu ki reporter Meru TV Mbeta Mutugi wa Kiambi. Ibaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no tubo twambire ndeto cia Meru TV thamwanja na njira ikinyanirite tukitena mbere na riboti nyene atinende kuruba kuma mwichi urikira ne kundi akiaye kurunti wa bachumirite na kuromba ngavana wa kaunti ya Meru Mutumantu Ethinkyo bakuthira kibatetheri na mbecha akenda kinyabambirire mirandi ro komba kuthira kibatethia uturo ne kaiteno koni bo bwite kinyabo abaina chukuria kurutana na kutuma lakini mwankira nende utinto kana batene into kumba kuthira baituma gwitithia na mbere chukurwe arabakoiregira akumba kwithira bagiciokeria miturene yo enduba kiare na muthuro ibamenereti yanene MCO akagetu jikene ya Stephen Bijewe nikireba kuga nende we na arongwere na kuga ngavana wari ku wa Meru Kawira Mwangaza kwekigina kyambecha ombere kwithira akibanenkiro ntuburaba wite ni urongo na kuringa bana we kuthai Mutumantu Ethinge kumba kwithira akibwido chunkuni boy bwakwana na kumenya kethira kauma kwina mbecha banenkiri barege kundi kiri boti mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri onkunja
Tutaona nyo turikana tuiterera na uo yana batena nya atongeria ne kundi kia mwichori kiangiva kira kinteresa kangeta babaingi bo bari antu akoro na bangi ntiwa ende ni barombeta ngavana wa Meru Mutumantu ethingia kumba kwithana ko batethia bari kundike bakiwate ne bakuona kinyana ruriri mubango yoko ya Namburi hamwe na ngas bakiromba bo bombe kwithia betetheru kinyana Namburi sio kama iraneria baita skuru na indi njire mwera bakethera batethukite kundi batu engabana wetu mwanetu ociara Murungu natucokerie na turikane ikundi kia mwisori kangeta kiangivas na turikane atulwelie eya tuthikire one mathina atukulukira yo gombe ko tutethi batu ana babetu bagura thinembe batu ena bo niana o around batu bana na no boni ba batinya ba twathomethire na tubathomithie turi kundi endu batikona nya support yo batetheria genda bari mu babe no ntu batikinya bethine ni mbe muno muramba batu tutetheria batu kinya mburi ciongo tukana mburi cieria batu ana betu baita skuru batia yote sai no ntonde to nenjo mu tukona nya ng'ombe cio kama na tutetheria na mburi ira tukomba otwira ira tukomba kura metu kenda twana betu bakona biku yorarukire ange kuri cianto bange anse na rangi tukona kia na mangasi tukona kia na mburi kinya tu babe tu na turikane twawa no kinya kangasi tukomba witethia nae na tokawa ngazi na tokawa mburi nio ntobo kama no to area yetu tutekuona kwa kurethio kwingi no to waibwa kinya kero ruangwa kwina thina nikenda no to mburi ni mbao sukuma itarira ya nikenda tuona no kathia karukire no ana batu kunda na riwe ndi betariria na kuwate bo utembesa bona kuma kiringa vanora wari kunweka wira mwangaza nonto ni ntomwa ya wini MCA wa Nterigi no Stephen Biyewe ate ngavana kawira mwangaza na kirete kundike kire listine ya kwa wangiria na wani baero ngiria na indi kundike kiumirite na wikanira bakiwa bo batarara bonete mbesa isi ya kawira tutona mbesa cia kawira twere mbesa cia kiraito twekira nacio stima twe tote kumenya kethira twatura kwetana ateya metana ikithomba lakini tutamona twetana tukaria tumwetera twiranire lakini tutamona ande kethira twetira twabandikwa tutona mbesa ekoro kwa mbesa bona bas baba wetu ngavana Mutuma na lwelie na menye muntu akikuthura utibwate kwira na wakaruko twani roko to akirwe twakwa ntembe miromo na tutaruma ito na tutethie atorita blacklist neu kenda tukona utethio kawira twandike proposal tona kinya emwe batu kinya ntuko ya namba sare nturuba aya ne mbasare group yetu mwishori yo kinyerwa na twatitikira metia ndhitangi tutona kawira area yetu tutamweta tweteka abana atalo list yeu ne yorongo tukara cia umekundite uma kwebia kundi twaewa ni kawira tutamwona kumarona kura twibasona kwa na mbesa mbasare anabetu bongwa kinya ke bondia kangata yonthe tutona kinya chiringi twe nke report na Meru TV kuma Kangete Gembe Central mbeta mukiri onkonja Njanaro Katangu ene minister wa uremi a kaunti-ne ya Meru arakuyerete wayaniibwa batalaicha nkuruki ya ngiri mona mana ya ile anaranterechia mitungu ndene ya gishigo mbunge kia South Imenti aremi bakiari na gekeno iwe wete batalaichi kombe kwithira chibatethia nene kiri bibo report ya mwandiki yetu Wandeto Njefu wagituma nawe Njanaro Katangu ngi ura ni minister wa urimi thirikari-ini ya kaunti ya Meru na kujirite gukinya kwa bataraisa miuko ngiri 1,200 ntura ya mitungu irere wandine ya mitungu kiri gicigo mbunge ga South Imenti bataraisa eture kujukirwa aria kwa National Cereals and Produce Board ukeja gwita no bataraisa area ikinyanga nairo bamwe bakauma no baunika nginjara ekuruja baba bakauma no bayetu mutwe na bakethwa batumirite mbeca inyingi muno transport ya gwita mutindwa na gucoka na ukombora ngari na weta nare no kare irio bya muthenya kana teu no kanywa chai no gatinda kunywa rojo yonto kwariete uju lakini na ndere roreteri fertilizer aja mitungu ukugita cost yeu ngarame eu yonde kugita atia kwinama na iketu mtukuga itucokia nkatho nuntu wa mubango yuu ngabana Mutuma mbererie na te aja mitungu wake turi na satellite stores jaiji nyingi kurerekerwa
kureri rare, kureri kangeta, kureri maua, kureri mikindori, kureri gojire twaja uju factory ra itagwa uri aja igoji east na guntu kunthe na nandi turetete nge kinya kaguru kenda antu bara banku bubeja kwijira fertilizer mitungu kinya bongo baginyirwa ni safari bakagira fertilizer au akui kinya bugwatiri ni Martin Munene ura ni mwerekeria wa urimi thirikari-ini ya kaunti ya Meru nondu irwari tukwanjiriria program ya kudistribute fertilizer ki satellite stores ira chetu twinacho ire jimbite kwithike manenjo county na twina satellite ithanthatu ira county ku manage na mno ontu tukubwitha satellite ikenda fertilizer yumba ukinyila arimi ukui na abari tumba kunia ngarama ya wita store Meru kana store Maua kwira fertilizer bwe bakenda bwe 10 na bwarimi ntereji cha mitungu batithite gikeno kiao na mbuge nkatho muno ki thirikari yetu iri anene na kinya thirikari ya county nontu bakureta fertilizer kagita ko kongwa mbere mbura itiraura na ndi gute murimi o mitungu ukauga na ciarithiritwe na fertilizer ya kwanda nonga murimu wengwa ithure no thao ande na gikeno gikingi muno nontu bwa fertilizer ira tureteri tugacokia nkatho nontu bwa nene betu itukwona ibo tukwamiria muno asa ekuru tugacokia nkatho na tugakena muno bukwona nkimenta nontu kuma aja gwita Meru town nontu burito sana ekuru bararoka gwita 5 na 6 that ari Meru town nena miko motio kia fertilizer tureterwe thirikari wina 7,000 ewi 300 na ni kumba go support kurima no gaketha maketha za maingi nontu kanyiria kirio kurima nakio na tukone nyambesa cio ita skuru nontu baadhi antu bakurima basura ba masinani tutetha gwi kurima nambwe kinya county government ni thithite bwega muno nontu nayo ni tureterete mwanka na ya masinani na aria turare magwikugira fertilizer kinya thira nuku antu bauga bagiraga murimi wa eke mwe nusu eka atiromba ogira fertilizer nare lakini andi nontu iri aja uju kinya kauma nja kwawe na kumba kwijira mukoju mwe na komba gucoka nja kwawe utu kumba kuma na aja witete kugira mukoju mwe Meru na ureta no kethira kwina kwinya na gukwingi utiona kanya ko nenkerwa ukathia ntuku nyingi utajukia fertilizer na mukoju mwe kiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam na mbere na data cietu cia Meru TV thaa mugwanja ringi picha bakuba kuma kaunti ya Meru baciumire tena kumba kwithira bakionania kuria kwaniro kwa igurira wamba bura bwithirite bugita na mbere kaita kwa kaita ara nyumba chocha kuringira mbicha chumbete kwithira chikiuno na interview bya kubira bembete kwithira baitumira bikethira abikiyo birio kamera na kinya computer cia kutumira nende bakiari na muthuro ibogete kinya nyuma yabo kumba kwithira bagikia mbicha cia CCTV kire boristi ote utunkuni akaneta garira kiwatho rubete kwithira rikiyukwa utubura butumete deputy county commissioner wa North Imenti tibijikene ya Ondilia ndeti bogatanirete na Imenti North Sub County Police Commander bijikene ya Bruce Kialo na abisa bangi bandisi ya ebawete nende bakayukyo ntubu na njira enene arabawete nende bakabwitho chukondi bo kwana na ntubara bakagwatikana bakithwanirwa ni bwamba bakayukiro takari nene rekiwatho mutugi wa Kiambi ari na riboti Photographers tumetoka, Wibo studio tumetoka. Ngwataniro ya ringi mbicha ja kaunti ya Meru ni bathite maandamano jathiri iguru ria kuongereka kwa wamba bwa into biao bia ngugi muno kamera gwa kagita ka mweri jo mwamba baba unite nguruki ya studio inya na gutiga ringi mbicha baba bagitaraga shara inene akira gituthuritie wamba bura bwitite na mbere ja mutindwa wamba bwa studio viumia biere bithiri studio mugwanje chunia ja mutindo jo kangangi na twaiwa nkurukie kamera mugwanja na laptop na malight nkurukie milioni ijerichi aja ki studio chetu na iriwa ne amba muthenya. Hiyo studio ilikuwa na 1 week old. Nilikuwa nimechukua loan kwa bank nitengeneze, ilikuwa imenikula over 500,000. Walinirudisha nyuma sana juu hata nilikuwa nachangiwa nione kama nitapata kitu ya kununua kamera mpya. Baba yamba kwenda kuja gututhiria kabisa
namba bakwenda kweja next turiona bakwenda abagaturaga nontu batena hutu gekemero ntemera lakini batena hutu na itonogi mono kuringana na ringimbi cha baba gikundi gikiamba baba kirikaraje kibanganite kubangaikia aria borotithirite kiararangirwo karia kiria bakuga mwana kuringa riboti bote matagaraja jokitu kinya riu gwikira thigwanirwa baba mpine Tetere police station na twa report investigations yamberia kuthithwa lakini mwaka thaiti kuma 2022 oteu thirikari yatwira mwaka thaiti twetaga tukero ni investigation so itonogi batwete photographers tukiangalia juu mostly tuna review CCTVs the same person mwenye aliba kwangu ni the same person alienda kwa Kiremi akaenda kwa rafiki yangu hapa mwingine anaitwa Efantas akaenda kwa Kevat akaenda kwa studingini kwa hapa Grace Park same person 2022 hata pia ndio alienda kwa Amon anaiba mchana na hakuna action inatekiwa namba baba iba kuonekana nuntu bareja na CCTV chikobona twaringa report ke borisi gutebye bothithia turigara nandire ina no tukera ungi kethote borisi na nyuma ya guchemana na urangirwa ukaria batongeretwo ni ucipindi wa Imenti North Ambrose Kialo ni bekite wirane bwa kwanjire ochungu ni rwangirwa DCI nekenda guchwa kioto kia ringimbi cha baba. Tuko na officers hapa ambao wanashughulika both with the criminal investigations. Tuko na DCI hapa, tuko na OSPD hapa. I don't think hizi issues zimewekwa kwa meza yao na wakakosa kushughulikia. All those cases which have been reported, they have an IO, investigating officers. Now we want to fast track from there. And we are taking up the matter at our level. Hiyo IO, awe na mimi na the OCS na DCIO. Tujue amefikisha wapi na tufuatilie hiyo kesi kwa ukaribu. All those other cases which have not been reported, mukuje saa hizi kuwe reported, you will be assigned an IO and sasa at our level tutasukuma tujue hii kesi itachukua how long. Kiripotera Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Nibaye muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi. Riboti Mutugi wa Kiambi yatunekera kanya kakugwatana na mwandiki wetu wa Ndeto Murithi wa Bakirirwo no rwa mwanya tukenda kumenya kaumo karuriyo rwa thagicho kara gukwirikana nende mwanka nande ruriyo rone karutete na mbere na kumba kwithira rukithira Amiru. Murithi wa Bai na riboti ya mwanya. Kirima giki kiriaja ni kirima kiria gitagwo kia Nyungu kiria athaicu betikitie nio bonjue na banguku bonthe bakarire na nio bakirenkana ta yao ya mbere ni untu bagukara iguru ni untu baria au bakuona kuraja na bakona mundu akiuma kuraja muno. Athaicu bejire aja ni nyuma yao kwirira baumite rutere rwa mbwa barathurukana na Atharaka o amwe na ambere na ndi athaicu nabo bareja mwanka kirimene giki kwirikana cibo wa mbere wa thaicu kana wa uria wari mutongeria athaicu au nio akite nkanata yawe na nomba kuona kuraja muno agaikaria mbere maithaja mukinyira. Bandi nwe wari cibo wa mbere na nwe wari munene uju Yamaluka to bae tadio kogera mwana sibitae Yamaluka to bae dire magoro Yamaluka to bae totire barabara yakotie nangare Onyembe toja kubari wa mobea wa baidile aidie itorigete kono thagichwe gitarene ne kumathochi arona jojo metu lakini itorigete na mugambo wetu akithagichu lakini kwa gitare mwetu ni tago tuteso igitara miunda ra njire kuthimo kwa ando mecedie miunda ne makenda utuchuna miunda maunganete na mambunge amwe makenda makiuga ithe tuthi mbere ene ndoria na watu kathi mbere ndamenye ko tukathie lakini twarombire Murungu na twamba utethuka no ndutwera twikiro rorine tubiro mbere ile twaria mbere twimenya
no twero tubire mbere na itondu thagicho mugambo wetu ni twendene itwawatanire twanjire kuthie maobici-ini itwombirwo cindegamba riu kuma kwa director atuika mundu nathime barari nondu twero tuthie wakele thagicho yathamire imwe yathi Botonyiri yatura nabo yakorota kwa komboleo manjia kwa lugha ya Kigembe na imeendereria kilugha kuu magata komolana tatigo renji no baturi tabo ndangu ito ndangu nditora rongwa ira ito koguo mwe nanga lugha itondu kinya kindano tutano omwe kwitha twatanana na kubithia wakuo na njuri tauma omwe nanga rwari akiumba kuigua chiumo thagicho na imwegembe kwari na twatana na kubithia na wakuo njuri kutena njuri otegembe ringi indi lugha iyo ithiwe cenjetie kidogo nondu uma twarache kithagicho na muthagicho na wira chio muthagicho nondu mundu wa Murungu no mbi Murungu agari ogu omba kuga ugo wi mwana mwegembe onye ndi muthagicho asili ira ito asili nondu ndakuria ngaje kilua kiu aba metu maciari othagicho igitara tene iro maumire mbwa moka koguo ngomba kuwa nyendo ndi mumeru asili ndomba kuwa ndi mwegembe lakini ndi muthagicho lakini tumite mbwa murwariro tabauti aya ngugira theico baitani iriku kana yo tutabura ndo batheico athagicho marima uga kurima twira ikurima mbi kurima mbembe thoroko mwere na nyamira no turimite mira na thai kuro twameni lakini thai itwaire andu motegemeo ni gembe no thai onthe no merekere naba koguo ona itonganire miundi magurire naba wetu na aithio twi andu mocoka nyuma turutite ngugi tukathomithiana mbugu cia mundu ta mauka morwe ithaumite othaichu nangi mathire mathamite nondu gwetu kwari mbara muno igita rimwe igitara tene andu mathama Tonyiri imwe mbugu cia tathaichu takathelwa na kungi koguo kwa mathire machenjia lugha manjire kwaria Kigembe kwa hiyo thaichu ko mathamire mathi matiga akai lakini no malikana ugo kaija mbewe mbithite kuri mono ri na tabu bangite mubango cyo kubwena ryo jwa gukuria thaichu itikathire community itikathire buru eja kurigi turenda kubanga kirasi ntondu kinya rwimbo no wage rwimbo rwa kithagichu rwinero twinite na Kigembe tubuithie kauca yetu twanjire kwina ndumbo cietu na kithagicho getu emuthango mwana mbandie ebende mutugie kinya kiara umie magurie ebende ndathie gukinya mwaki mutio mugambwe ebende murithi wa baga ntigire au ntuku ya narua tugetana mbere ntuku ya ruju nikenda nkomba gukumenyithia nkuruki iguru ria antu baba bathaicu baria bari rurijo rwa 10 rwa Mumeru. Mutegeri wa Meru TV na kinya mwandiki wetu wa Nteto murithi wa banu nthibori una njira ikinyanirite Nteto irecho tukinyela methene yetu ya Nteto kaitene kana ndini ati nende gikundi kia chethi akiji Kenya Al-Sizia FC rwari nibo beto kithira bakiamukira mbasi rabombere kwithira bagikirwa wirane ni deputy president kana munini wa president wa Thiguru Professor Kithure Kindiki utongeri bo kiama keke Al-Sizia nende bakiaria bena kuguru kunene arabagwite mbasi kithire kibatetheria anene akiriwita kinyangendo kaitene karabetite uchetha michetho yo
twegera gatandatu tochia Meru TV tha muwanjani ukambita muthoni wa kiramana ito na mbere na kuthiatira mibango mwanki ira tumbe tukuthiro tukubangana no ndende andeke itikurayo kethiro kiwatanda na ntandi the trend na murembo gwitwa Empress usikire mubango uju wa tetemesha.